issue langi na millionaire Madam Onasia wani mutwae na I try to person Madam Lydia agasia I try to evite aisumbwana kindu gitwa masturbation kila kwa luka ya mutaku itawa kunyonga kana kwita manki ya na kwita ngole kokwe na juu easia imagine mutwae muno wende na upambana withe ni waika ni muno kwiwa wendi wa kwiyaanisya womwene na ndaisa ushana mume kana ni withe wana thinosua masturbation na kulasia atoma kwikata nondo muno wende na utatu nikana withe ni waika kwanza ngazia tuwa mumba wewe kaya ni eita akaita mpaka akano solution ni chao na tuyazende kuyaniwa na mume nomba alama ya matesi twasia masturbation ni kwiyaanisya we mwene thina witha wita wa mundu mutwae kwithia bado ayita kakoli nienda kwambia kujaribu kuzungia na kindu ja kwiyaanisya ni kindu tunenete ona before na ni kindu I think it right jaribu tutethia andu number 1 andu ala makwata cia judu thia mayambe ya matwawa ni batonde kaka na chances ya kwithia mambe ye mate atwae ni very high na nuto ni batonye ko kethia uniguo me introduce ye maundunia kana ni kindu mambe yetene na ya twika part of their lifestyle ya twika habit and we say azunguma I mean old habits take long to die na be habits mo dia mundu ebundisia kweza kuweka it is almost next to impossible kwa kindu kene kana mundu atetheke bezi ndumo we dia awali kelela nundu ni watwigie addicted ni jatwigie part of you ndweza kweka na iwe mwene no nindi otevyo either undisclose kwe mwemeu kana mukau nundu I mean both aumenaka ni iwe matukane maita ngole kwa alama kwa ndasia ju nduitethia we mwene nundu ethia rage uno madamu yasia ila wewe kane wita na mumendesi number 2 anjaribete ni wemedwa anjaribete kuweka akaemwa kuunga in my wisdom nikana adbig ethia enjenu no kwenda kuweka ndeza kuweka abithete nundu imaandisha we mwene ni ulondu wasia ni wemedwe ni kuweka eweka kwa either anene na mume kuzu struggle yake nikana pamwe mangri ulondo mume kwikata okumutedia nikana aeke number 2 sindu imwe andu ithia atalamu tandakitali ni kuutedia maka kwa device ndu la waile kwika be atalamu mala mandress ya sindu cia addictions either nisia okay kana cia masturbation be some specialist with the animal trained ulondo maile kwikata kutethesia mundu undevelop counter behavior etho nazo eto kwika una no mau train ulondo toja etho no kuna so eto ni mau train ulondo toja kuweka etho no kwita ngole ni kubundi zio ndo kuweka kum advice yakwa ni kana we mwene ndaeka eweka abithete ni lazima undisclosed to either mundu ge either ni mume kana ni mutaalamu wajao wa maundu ma addiction kwa wizi ni advice yakwa but ekulyo ni andola maybe ana addiction either zia masturbation kana zia zinduingi ni jao ketuma zio mae makuweka ni kwithia for example masturbation etha ni mundu ku masturbate nuize ni wize baloko kwata na wize baloko kwata ni kana wigwe neza mundu longe ndo tonya kwithia hata isoba mana secondly nuize anisha ku yandumega la katika ametoa no bado matese ni Madam Lydia aloto no kwa sema yese ne and exposure level ya exposure ni tofauti na drazi etha ni mundu mukamu ku masturbate ta mundu uyu nena unenga ni tengelekanyo yake etha we mundu mukana no masturbate niwe wize ne ba ukwata aukegwa nesa muhime it may take long muhime wokezo manyane and especially depending on level yenyu ya communication nuize be andwa mwe dia wakwata ba idea gwizo discover that bandu specific bala mwene we kwata akegwa neza ni tonya kwenda bena binya number 2 akaingela masturbate ane batumia azi sex toys etha mundu we bundi kutumia toy
toizuma wana getha to yake ni wa besa izila we bunde izie nene hai imweanisya na kwitha wakomana jamaa nake ni mutheke kana ni mundu munini angikwila to yake wazoiye ruize ndebika bala to yebika ko andozu ya katikati mume ndemweanisya gitumi I mean no one difference yezu ndebika bala to yekubika ko bezindu binge tofauti ile itumagweja mundu ile andaeka nundu beweka I mean is better with any other person. Ono lwazi nduzi mundu ndeza kweka newe eweka ane na mume kana ane na mundu jao na mtaalamu ni kana atendeke. But it is important yani na mwenzake. We pasa kuita kakuli kunyonga manki. Masi ya uko aluka ya muta. Kwa mundu mutoi. Mele make afu kuzaita kwa. Aite muno. Ini bano kotwasia mundu umeazoya kuita newe umezi. Mundu ke ona mundu muka. Mundu muka huyo umezi. Then me ndi uga ozindu tukwa mioku. No, nani kala tika uliko. Kana jindu ingyo. Kana enzie kwa gojeti ito. Is it a gojeti? Hiyo patia ndo kala tena yeka nyi. Ekana no by the way I mean earlier that's why I want going guidance and counseling to secondary. Na we ali mama ituma guidance and counseling moto tu mama tumia test tube. What is secondary by test tube see experiments. Can imagine choma. No do is test tube be on shape ya motizo. Lakini ni hollow. Tu mama test tube kuma lab. Eudhi unyongia dormitory na test tube nono ni glass yogwa inaguya kunde nenda bia izu tu accident ndugu ilazima watu wa hospitali nikatayo ukamwe glass na glass yoyuma no zi ukutama kwa ube uzinu zi amadembozu madhara mama dembozu aya zegele ala moto meanga mayoga na carrots hygiene how is it clean kinu juju baka kiko ikiwa bacteria wambi yokwatwa ni infections kuzi wa madhara mazio pasa tu ibalawe so na pia masturbation pia sio levels ingi kwa ndo pia o minde na kumanana with ya mundu akwete ku masturbate apita ni tena gwe tuende kwako ba obo atwete na gugwe kondo kwenda kwate zino form ya masturbation ogethi ndeko yani wajao ndeko ni wa mundu la wake we mundu wake ziwe kinwendecie lakini we mundu no kwenwecha wonde na kwikwata kulokwenda and all those kind of things so in reality uzatani kana ilitoka wapi by the way sindu hizi na ikwende bindani yatene sindu imwesia yo kwa time binge one tuwesema tukwa ando ndo wa mtandao umeona sindu binge secondly and mama tukwa ni very daring menda kweka sindu sia every kind nikana me satisfy na ina sani we muno kangundo ila itu imagine ukamba baitu ka lesbianism ziko na ona homosexuality is ya gaysism ni binge kasani wa mama ni ba yetu moga na no meka ne 1 2 3 ni binge breed ya wae kama tu mama sipala siambia binge siambia high school is ya single gender nundo high school is ya single gender nipo some of these siana siende na kwe discover na ndeno akwe discover mayambi ya chao story binge na in the process amuma recruit each other actually binge wanena no tutunena na muika mwingi ola struggle with those things wa masira lele no struggle na lele maambie high school then you know it's hata kuita monkey so lesbian meta na lele kuchapa lele kuita monkey hizi okamba hizi ke ukaina na international kuita monkey makulia what monkey you wanna kill a monkey so most of them breed ya wabau na kuyena ina story mona tutwandio pando kutabanya na twapo ya some children na mumba kama etes in toy sex toys na kamweli tukamuka atu ya kawewe sex toys ninya what kai high school kana kai high school kawe waninya kewa okay we bato wa mundume tumia ki ende ka kuitabia ende ka kuika ndikwenda chao ndikwenda kuwa ne kuitabia kana wenda chao kana wenda mauwa mama.com no kuiga kele tukila wakanenga muyo suka gune wa school we ni wa katwa ya sia na ingisiene
no kona kato ya sana ingesiene na sana isu sidio manyanya bubu ebingwa ile ngi kila mundu akoka kake kila mundu akoka na ke plus to yesu yedio kandom kila mundu akatha zam tunge twenda kaka kombo etha cia kila wiyo silingi yana kwa pesa za chapati no kona so business mentality anaweza utumia akiyete mawo ndio wa kila mundu isa mundu we andu atano yana mwami na mundu ngia na kodikara ni mine manu wako ngome so one ni structure ya society tuna structure ya society kupundi si andu kumba melonly na kwithia matena exposure ya andu alangi na neo ni gwande kuya mase nyenga so konewa mwanya ngapika kiwango kinene cha serikali sukulu isyo ndo wiki yae tumemo kana imwana syo mbinga sisi okamabulanya binga pyu kamabulanya kana kuku mutu ikakele tukaisomea palape imwana kamina sukulu kaigwe kalaba kedi kwe kalandia ya tumemoka kwa challenge go pasa nyini sinasome school ibisi form 1 na mubula ndio wa madhina patipa ndo pate madhina masi mubula ni osu uyo mashida go patipa ndo pate madhina njuma izu ya imwana ninga mine kwa etu athi ngagundo amanie yu onani pe imwana ni kutele masi because unaniana kinitwa pasa ni na any reality nye school na somea form 1 Indo isendo ku ya musi kwikika 1 2 3 kwa hiyo mnenge example ngio mwenye bandi kata pasa ni ku estima ya kila sisi ya view klasini mwitu ndo za kila estima ya view tukasema tukai katika dining hall you ibika dining hall form 1 bala twaitwe zila bala form 2 na form 3 uyo bikaguwe there yani ukwatito ni pesi si mudhaza no mudhaza na wibilwa kuno not hello bibilo tio question ya management lakini no tukupasa wewe no question ya management secondly for me actually no wenda kuya nyinga ndingara umanda nika very radical changes secondly I can abolish all boarding schools hizo maana yenu kasiana kuya muingo na wapi sana hizo meamisi na tujai bitu cho we una no nomwe nundu na niyo kitumio kwa na to produce anyway ni tuambio divert niyo kwa na to produce asomi mates youth to mapunditwe how to mapunditwe what to think not how to think nundu i system sito peundo sile sina flaws mbinge nditacho tubundiza kwa tuthi kwekala in another world that one na niyo mwe contribute all these problems that we are having nondo we are exposing each other to unnatural ways of living na at the end of the day sina challenges mbingi na kine tuisioka ingi maunduni ama auketa kunyonga kuita mange first of all wapi kapa sindu most of the times wambia sindu unnatural ni addictive sieta ya addiction na addiction with there no wow kwa basically mundu mukosu uku masturbate ena muume numba then no more ni mu wow you think na munene most of the times kila tuita behavioral sickness tuti admit yaka na no wow mundu su already addiction no wow abiana na ndo ama addictiwe na ni bangi ma addictiwe ni tulobo with there to meet lock ndaenda kwa uwe kwa amukaka umyaloko na chao na kamangi na wagani so solution ni chao kwa mundu so mundu sino ku need thorough counseling na tondo lidia wazi ya mundu sino ku need help na kubitha kuti mutethia ona kutavya mume kutonoleo mutethia muno enda a professional counselor kana medical practitioner amugundesie dialogue kia yuthi nongi gwa su mundu wina thina ndakia akama masi ayekwa yebitho uthei dialogue kia nundu nukuumia ailo mando tethio akatetheka nundu mundu usu most of the times mundu abika level nini with ya ona mume ndio mwanisia nokona ko mume ndio mwanisia nicho kitumio kusiokia maundwa na nundu wake una akaibika bandu ila wina mume ndio cooperate nesa ko una akipia ndio kwanisia chao ndio kwanisia mume na numbesu ni yalika thina mwingi utethela mituki the first thing mundu usu weleika ndaka assume people don't change people get changed okay kwa mundu su need help
enda mundu abutethie secondly sindu mutaisya masturbation na chao imusi mabeba mathuku muno andu ala wonde na muna na mega counseling mambo na issues ya homosexuality aingi mambie na masturbation pepe pauka no uka grow ukaambio grow ukalika another direction kwa sindu imu ni spiritual amuthi amena bondage isu imu ya masturbation ina chao na with there is a spirit nela wende na ku masturbate we mwene we think no masturbate lakini ni spirit yende na ku enjoy kwa uni nusio au ne counselor at the end and on the other side nusio apoyewe amande mundu musio wezi kuyasiri mutabanya kana mume no wira amuboye atamubikia ndo by any particular cha mundu nge kitu mo masturbate unless with there maybe ni wa manito masturbate matambeto twana na maybe ni staffed mume kana muka tiko nzandi muno lwacha yorwa sexual life yake na nundu maybe ndakwenda kuthinza etho kwanye aya mwana ke kata etho kwani sio bamusi but also it's good for and mama neati kuita kamange ikaupia ni naikwangai no naitelengi no ulalai in this case no ulalai ukwekomya na no ulalai wandike ulalai kutothugu ikona muti serious na no thugu muno kutwika andu ange maizo mewa megio lalai na nganya megio lalai na gwizo mewengai wegio lalai